Bathong beshong tje ke ditaba tša lelemela sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Pele ke ditlhogo tša tšona. What you say happened and what you say documents actually meant. It looks very much like your very close relationship with Sergeant Nkosi tainted both of these tender processes. Komishene ya Matlanga ikwele ka ga dipoledišano tša WhatsApp magareng ga Sergeant Nkosi le Gareth Mnisi tšeo go thwego di hlapeletše tshepedišo ya dithendara tše pedi ka TMPD. Mr. Masamola's attendance this morning is by way of a summons because of the nature of the charges that he is faced with. Mokomishinara wa bosetšhaba wa maphodisa General Fani Masemola o hlole a tšweletše pele ga kgorotsheko mo a pharilwego ka melato e mene ya go tshela molao wa taolo ya matlotlo a mmušo. Highly competitive match we are preparing to win, knowing who we are and knowing the magnitude of the game. Motlatšamotlatši wa Orlando Pirates Mandla Ncikazi o re sehlopha sa gabo se tla itebelela go feta go lebelela seo se dirwago ke sehlopha sa Kaizer Chiefs. Bešong thobela nna ke lebeseng ka dimeng gomme ke tla thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla wa rrago ka Stan Letlalo. Tša mathomo ke tša gore Komishene ya Matlanga ikwele ka ga dipoledišano tša WhatsApp magareng ga hlogo ya sephodisa ka lekaleng la bosenyi bjo bo rulagantšego Sergeant Nkosi le hlogo phetiši ya matlotlo yo a fegilwego ka Tshwane Gareth Mnisi tšeo di bontšhago ge bobedi bjo bo bona le segwera sa go etša sa barwa rre seo gape se hlapeletšego tshepedišo ya dithendara tše pedi ka TMPD seo ka ge bohlatsi bja WhatsApp bo bontšha ge sehloa sa dipoledišano tša bona e be le ka ga go abja ga dithendara tšeo tše pedi mo Mnisi a bego a swere maatla ka bong ya tendara ya TMPD 01 le TMPD 02 e le go ditatofatšo tšeo yena Mnisi a di gannego a sa matšimare. Mnisi Nkosi le motlatšahlogo ya TMPD yo a fegilwego o Mashi Dlamini ba tateditšwe tabeng ya go abja ga dithendara tšeo di go bušitšego gape leina la City of Tshwane. Moetapele wa bohlatse mo advocate Matthew Chaskalson o šišintše gore le ge Gareth Mnisi a gana nnang ya basadi poledišano ya gagwe le yo a rego ke morwa rragwe gape ke mogwera Sergeant Nkosi e nyenyafaditše kabo ya tendara ya TMPD 01 le TMPD 03. If one looks at the objective facts as opposed to what you say happened and what you say documents actually meant, it looks very much like your very close relationship with Sergeant Nkosi tainted both of these tender processes that you presided over. I respectfully disagree with you. Se ka ge poledišano e laetša gore Nkosi o be a rata khampani ya El Shaddai le Ngapheshea e le go khampani ya morwa rragwe di humana tendara ya TMPD 01. Dipoledišano tša Nkosi le Mampane fao Mampane a boditšego Nkosi gore a botše mothotsoko gore a se thwale ile ya bontšha e le nnete ka ge tendara ya TMPD ile go ya phumulwa ka mabaka ao go ya ka Chaskalson a senago mohlodi e le seo Mnisi a sa dumelelanego le sona. Then we come to TMPD 3. And there we know that Sergeant Nkosi has been asked to get the award cancelled. Which is something I know nothing about. I don't know the gentleman who sent him that request. There's no certainty that they are speaking to is me. Secondly, he doesn't even forward me that message at all. And lo and behold, TMPD 3 does get cancelled in terms of a resolution that provides 3 reasons for cancellation, none of which justify cancellation. Le ge go le bjalo JS yeo go ya ka Nkosi e bolelago ka Jenin Sibia Mnisi o ile a thulana le seo fao a filego bohlatse bja gore JS ke mong wa dithekisi Joe Sibanyoni ge a laetšwa thulano yeo Mnisi o ile a re ke ka fao a laetšago bohlatse bja gagwe ka gona ditheeletšo di tšwela pele.
SSCP e tsedišitšwe mahlo ke ANC le go latofatša mokgatlo wo ka go dira o kare wa bahlankela le go tla ka magato a thatana kgatlhanong le maloko a makomonisi. Lethuli hao se tla re mo nakong ya beke ya ntšha mangwalo go ya go maloko ka moka SSCP ao gape e le go maloko a ANC le go ba botšiša gore a e ka ba ya go ueletša mang dikgethong tše. Le ge go le bjalo SSCP e be e sa tsebe selo ka ga sephetho sa komiti petiši ya bosetšhaba ya ANC ka ge e se ya boledišana le ANC ka diteng tša kopano yeo mo pijana mo bekeng. SSCP la tofatša ANC ka go hloka nnete go itira o kare ba kwala bohloko le go šomiša boganka kgahlano le maloko a SSCP ao gape a sorego bolloko bja ANC. Mo lebakeng la beke maloko a SSCP a wa le go gape ka go ANC a tla hwetša mangwalo a go a botšiša gore a e ka ba ba ikemišeditše go boutela mang le gore ba tla swanela ke go araba dipotšišo tšeo pele ga matšatši a 10. There was no particular information that was given in this particular meeting, which is the bilateral, to the effect that the ANC is planning this punitive, outrageous exercise. SSCP bona sephetho sa ANC bjalo ka sebogale sa go ba feretla maikutlo le go hloka ntlhakemo. Mongwaledi pharapara wa ANC Fikile Mbalula o boletše ge go swara boleloko bja SSCP le bja ANC go lokile e felela go swanela ke go tseba gore maloko a bona ya go boutela mang kgabagareng yeo SSCP e nyakang go ikema e le noši. To respond in 10 days if ever they will campaign for the ANC or the SACP. That letter will come out next week to all members. Now, if you don't respond to that letter, but you continue to campaign for the SACP, there will be consequences. Le ge go le bjalo makomonisi ga a bethiše phefo sephetho sa ANC. As a Communist Party, we have no other action to take except to reject this action. Ntwa magareng ga maloko a mabedi a semphato e sa le kgole le go fihla mafelelong seo ka ge ANC e sa nyake dikemedi go šomiša didirišwa tša yona go ueletša mekgatlo ye mengwe thekgo ya bakgethi. Bobedi mekgatlo ye e tla swara kopano le babegaditaba mafelong ao a fapanego go ba begela ka ga diphetogo tša yona le gore ba ya go šoma bjang go ya pele. Mokomishenare wa bosetšhaba wa maphodisa General Fani Masemola o hlole a tšweletše pele ga kgorotsheko mesong ya lehono mo a pharilwego ka melato e mene ya go tshela molao wa taolo ya matlotlo a mmušo. Seo se arogantšha molato wa gagwe le wa balatofatšwa ka ena ba 15 bao ba akaretšago maphodisa magolwane ao a tšweletšego go teele leloko la segongwana sa bosenyi Vusimusi Cat Matlala kgweding ya go feta ka molato wa bofora le bomenetša. Le ge go le bjalo mmušo o nyaka molato wa Masemola o akaretšwe le ya Matlala le balatofatšwa ka ena. Worship, just for the record, the accused in the Matlala matter were arrested as they were charged on Schedule 5 offences. They have appeared before court on the 25th of March, and all the accused, but for accused number 1, Mr. Matlala, was released on bail. Your Worship, Mr. Masemola's attendance this morning is by way of a summons because of the nature of the charges that he is faced with, being 4 counts of the Public Finance Management Act, which does not fall within the ambit of Schedule 5. Balla palagaka di ba butše molato wa bomenetša le go šitiša toka go phetagala kgatlhanong le Majoro General Botsotso Mokangwe, Sarasanda Jacob Mothibe Tšhego le Majoro General Tora Qaba ka station sa maphodisa sa Nelspruit ka Mbombela provinceng ya Mpumalanga. Seo morago ga kopano ya babegaditaba ka mokomišenara yo a fegilwego ka Mpumalanga Daphne Manamela mo a dirile ditatofatšo tša go šunya nko ga boradipolotiki go epa ka mo go sego molaong le go tšhabiša ka dikgoka. Manamela o latofaditše boraro bjo le ba bangwe ba bahlankedi ba golwane ba maphodisa ka go šunya nko dinyakišong tša molato wa polao ya Hillary Gadi. Maikutlo a tlhatloga morago kopano ya boraditaba e thuthupilego mafelelo a beke e fetilego ka mokomišenare wa maphodisa wa Mpumalanga o a fegilego mošomong Daphne Manamela. Lapa la ga Gadi le nyaka go tšeiwa magato kgatlhanong le maphodisa mararo ao a boletšego ke Manamela. Here to open a case against 3 police officers who were implicated by the suspended provincial commissioner Daphne Manamela on Saturday when she dropped the bomb about the corruption that is happening in the SAPS of Mpumalanga.
Rasinkune yo ile go mmona molato wa polao ke o mongwe wa bao leina la gagwe le tsweleditšego ke Daphne Manamela. Manamela o re pele ga gore a sware Nkune be a šomišana le maphodisa magolwane ka sephiring go bala Majoro General Xaba. Nkune o latofatšwa ka go thopa le go bolaya Hillary Gadi ka 2022. Mmele wa Gadi o humane ka tšhimong ka ntlenyana ga Mbombela. Ba lapa ba re dikutulotše tša go tšhoša di ba tsošeditše dihlabi. We were so shocked and touched because, you know, you don't hear from the family members, but you hear from the news, they understand, and they are mentioning the name of your child. Ba sephodisa sa Mpumalanga ba kgonthišitše gore ba lapa la ga Gadi ba botše molato. What we can say, the case has been opened today at Nelspruit Police Station, and the case will be handed over to the Independent Police Investigative Directorate for further handling. Tsheko ya mmona molato wa polao Rasinkune ya go thopa le go bolaya Hillary Gadi e letotše go thoma ngwago o tla go moranang kgorotsheko ya Mpumalanga ka Mpombela. Maphodisa a Eastern Cape a netefaditše ditiragalo tša dikgaruru tša bong mo legarebe la mengwaga e 26 le gamilwego ke lesogana la gagwe la mengwaga e 29 ka motsaneng wa Rain ka Lebote. Setopo sa fikiswa madolwana wa go latofatšwa ge se nameditšwe ka kiribai le go išwa bogare bja sethoga mo mafelong a beke. Molatofatšwa go latofatšwa ge a ile a epela setopo seo le bitleng la go se iše kgole leo go dumelago gore o dirile tiragalo yeo ge e šita le go bontšha maphodisa goba kere go begwa gore o dumetše gore o dirile tiragalo yeo ge e šita le go bontšha maphodisa mo a epetšego setopo seo. Mo lebitleng le la go se iše go thwe Mogonene lo mmolaile pele ga ga ka nametša setopo sa gagwe ka gare ga kiribane a tsena sethokgeng go ya go timeletša mohlatse. Go thwe ka morago ga dikwa ka dipotšišo ke sephodisa le maloko a mangwe a mohu, Mogononelwa o ile a boela morago sethokgeng go epolola setopo mme a se tliša go ba lapa. Tiragalo ye e tšhošitše ba lapa. Ke tšhogile kudu go kwa gore Fikiswa ga a sa phela. E be ke ipotšiša gore Fikiswa o go kae ke sa tsebe gore o dudišana le Mogononelwa. Ba lapa ba re tiragalo ye ke ya go hloka botho gomme ba ipiletša gore toka e phethagale. Re tšhogile se ke setlogolwana ga re tsebe gore re direng o tlogela bana ba babedi go boima le gona ga re tsebe gore re tlo dirang ka bana ba. Se ga se sa tšhoša setšhaba fela se tšhošitše le ba lapa la Mogononelwa yo a hlalositšego bjalo ka motho yo a ithobilego. Mošemane o ile a tšwelela a ketima a re o bone lebitla la go se iše kgole ka sethokgeng gomme o ile a botša ba bagolo nnete wa ya fao ba re ge ba fihla ba hwetša lebitla leo la go se iše kgole le na le setopo sa legarebe lena. Sephodisa sa Eastern Cape se kgonthišitše go golegwa ga Mogononelwa go ipolela ga semolao gape le go šupa lebitla leo la go se iše. After the victim's disappearance, the suspect, being the last person seen with her, was contacted by concerned relatives who demanded that he bring her back. He allegedly returned with the deceased's body in a wheelbarrow before the police were informed. Go sa le bjale, mosadi yo mongwe o ile a bolawa ka sehlogo ka piki ka ntlenyana ga Mthata. Se godiša dipelaelo ka ga leuba la dikgaruru tša bong ka dinagamagaeng. Basadi ba tlotleletša go bolela ka mohuta ofe goba ofe wa dikgaruru tša bong. Re sa le amogela thobela. Batho ba tshela ba hlokofetše morago ga ditatofatšo tša gore ba jele dijo tšeo di ka bago di na le mpholo ka mmotong wa bogobe ka motsaneng wa ga Maja ka Limpopo. Bahu ba akaretša ngwana wa mosetsana wa mengwaga e 7. Batho ba go feta 70 ba išitše maokelong ditikologong di etša Mankweng le Leboakgomo. Batho bao ba ile ba lwalwa go begwa ba jele dijo tšeo di na le go le mpholo nakong ya tirelo ya poloko ka Mokibelo. Palo e kwa godimo ya batho ba ne ba tsenela tirelo phitlho, batho ba ba amegileng ba jele dijo tse gotweng di tshetswe botlhole kwa tirelong phitlho. Molekgotla wa wate ya masepala wa Polokwane Jacob Ntlemo a re batho ba le barataro ba tlhokafetse mme ba bangwe ba ntshitswe kwa bookelong. Go ne le batho ba 6 ba ba tshelela ba ile gore ba šetše ba tlhokofetse, ba babedi ba tswa gana mo ga Maja, ba bararo ba tswa Seshego,
o tee o tswa a Mashashane. Batho ba ba fetang 70 ba isitswe kwa bookelong ba tshwere ke ditlhabi tsa mala gare ga tse dingwe. We went to the funeral, then when I came back, beginokwa few stomach cramps, then kanwa charcoal. Then it happened or ka Sunday, di thome go ba ways. Lelapa kwa tirelo phitlho e neng e tshotswe ba re ba belela gore dijo tse di jelweng di ne di tshetswe botlhole. Poison e ke ya ekwa mara ka kwisha gore ka re maabane mosadi o mongwe o mpoditse gore dijo tša lesenke tše di jeleng ke banna tše di apeleng ke banna a di ne molato batho ba ba di jeleng a di ne phoso ba bolela phoso e tswa ka mo diruntši jaaka tše di be di apele ke basadi ka mo morago nna ke no kwisha gore poison e tswa gana mo. Lelapa lwa ga Lina Machete wa dingwaga di le 54 ba re o tlhokafetse morago ga go tsenela tirelo phitlho. O no re botsa gore o tswa funerale mo strateng sa ga o ba re o ba thusi ke yona e kare e khositse tse dintsi. Mapodisi le lefapha la pholo profenseng ba boloditswe dipatlisiso ke Katlego wa dikgang tsa SABC Polokwane. Kgopelo ya beile ya nalejana ya mmino ya ka Limpopo e šutušeditše go ya letšatšing la Labone ke kgorotsheko ya magistrata wa Polokwane. Lehlagonono Chauke yo a tsegoa bjale ka la Shebe Mapena o nyaka go fiwa beile gore a kgone go lokiša karo ya leotong la gagwe la go ja mo a re go na le sekrufu seo se kgwelakgwehlago gona leotong leo. Shebe Mapena o re ke lebaka bjalo mo la etelago ngaka ge e sa le a emega kotsing ka mosegamanye mengwageng ye 2 ya go feta ge e sa le a le ntlwana le sisi go tloga ngwagola ka kgwedi ya Dibatsela. Shebe Mapena o hlwele a tsene ka lepokosing la ditlhatse o boditše kgorotsheko gore o palelwa ke go bona ngaka ka ge a golegile bjale o tlišitše gape ngaka ya gagwe go fana ka bohlatse kgopelong ya gagwe ya go dira kgopelo ya beile go ya le ka ngaka ya gagwe. Shebe o robegile leoto la gagwe go latela kotsi ya kgweding ya Julae mengwaga e 2 ya go feta. Dr. Chaba o boletše ge Shebe Mapena a hloka thušo ya tšhoganetšo ya kalafo go lokiša sekrufu seo ka gare ga leoto la gagwe. Ge sekrufu seo se ka se lokišwe leoto la gagwe le ka golofala. Dr. Chaba o boditše kgorotsheko gore Shebe Mapena o hloka go ya go lekolwa ke setsebi sa marapo mešifa le megalatšhika kgafetša. Kgopelo ya gagwe ya beila e tla theeletšwa ka Labone. Badudi bao ba befetšego ka masepaleng wa selegae wa Ratlou ka North West ba ipiletša go tlošwa ga mera wa masepala woo Mahlomola Jafta ka ponyo ya leihlo. Badudi bao ba bego ba kgobokane ka ntle ga dikgoro tša masepala woo go dira boipiletšo bja khutšo ba latofatša yena le molaodi wa masepala ka go tshwenyana le tshepedišo ya go thwalwa ka masepaleng gore a hole bangwe ka bona go tša sepolotiki. Badudi ba ipiletša go dinyakišišo tša forensic ka ga go thwalwa ga bahlankedi go fiwa ga dithendara go tloga mengwageng wa 2021. Baagi ba ba shakgetseng ba gatelela boikuelo jwa gore Meiara wa Ratlou a tswe mo maemong a gagwe. Seno ke jaaka ba tsweleditse disupetso tsa kagiso mo letsatsing la bobedi. Moeteledipele wa baagi Mogomotsi Tlhabanyane a re tsamaiso e bokoa mo masepaleng e tshwanela go batlisisiwa. Go na le tsamaiso e tshokame mo masepaleng wa rona e leng gore re batla gore e baakangwe segolobogolo ga go tliwa mo go hireng. Go na le baagi ba le bantsi ba e leng gore ke di-graduates ba na le di-skills tse di maleba gore ba ka ba bereka ka mo masepala mme ga ba kry-e ditšhono tseo di feleletsa di ke batho ba e leng gore ba tswa ka kontle. So ke nngwe ya dio tse e leng gore re ipelaetsa ka tsone tseo. Gape go na le issue ya gore go na le batho ba e leng gore ba kry-a di-opportunities tsa dikgwebo. Batho ba e leng gore ba tswa kontle ke bone ba benefitang ba mo gae ga ba benefiti. Kgabagare Meiara Mahlomola Jafta o ganetsa dipego tsotlhe tseo di tlhagisiwang ke baagi. Ga ke na tshedimosetso ya gore go na le sengwe se se sa siamang se se diragetseng ga gone go thapiwa badiri bao. Re bona se e le lemena la sepolotiki ka gore seemo se re fitlhetse masepala le mo go sone ga re tsena le seemo se masepala le mo go sone gompieno ke dilo tse e leng goreng ga o di golaganya le ditatofatso ga se dilo tse di nyalanang. Masepala o ikuela go baagi go dirisa ditselana tse di maleba ebile di le mo molaong go buisana le bona. Ke Thabiso Moss,
wa dikgang tsa SABC mo Setlagole. Motlatšamohlahli wa Orlando Pirates Mandla Ncikazi o re sehlopha sa gabo se tla itebelela go feta go lebelela seo se dirwago ke sehlopha sa Kaizer Chiefs. Gabjale Pirates e ntlhoraneng ya league ya Betway go a latela Mamelodi Sundowns. Le ge go le bjalo Sundowns yeo e na go le dipapadi tše pedi ka letsogong. E na le monyetla o mogolo wa go ba maemong a pele ge e ka fenya Stellenbosch FC go sasa. Pirates e tukišetša Soweto Derby kgahlano le lenaba le legolo Kaizer Chiefs ka Sontaga. Orlando Pirates e ikemišeditše go fenya Chiefs la bobedi leaguing mo sehleng se. Pirates e fentše papadi ya go feta ka kgwedi ya February ka dino tše 3-1. Dihlopha tše di gahlana gape ka Sontaga. Chiefs e nyaka go tšea maemo a boraro go boela dipapading tša CAF Confederation Cup. E fela mothuša mohlahli wa Pirates Mandla Ncikazi o re ba tseba seo ba swanetšego go se dira ka Sontaga. Highly competitive match, we are preparing to win, knowing who we are and knowing the magnitude of the game and the importance of the points that we must get in the match. Ncikazi o re ba ikemišeditše go fenya dipapadi tše 5 tšeo di šetšego mo sehleng se. We don't focus on the size of matches, but we focus on 3 points. We do the analysis based on strengths and weaknesses of opponents. We motivate them to have the right mentality, and I think the boys have grown enough. Pirates e tšere maemo a bobedi leaguing mo mengwageng e senyane ya go feta. E fela Ncikazi yo a nago le mengwaga e 5 mo go Pirates o re ba nyaka go fetša taolo ya Sundowns. No one wants to be number 2, but based on the plan that the club has, remember the gap that was before and remember the gap that is now. And all other metrics, we don't look at only winning the league, but we look at all other developments that are happening within the club that are indicative that you are progressing to the right place. Moralo pele wa Pirates Oswin Apolis o re ba tlo gahlana le sehlopha seo se fetogilego sa Chiefs mo papading eo e tlago. Obviously the previous game was a difficult one. It's just we took our chances and we managed to get the victory. Going into the second game, it's going to be very difficult. And we're preparing well during the week, and we are ready for Sunday. Baraluki ka moka ba Pirates ba tla be ba le gona go raloka papadi ye ntle le moralo ka morago Thapelo Qoki le moralo ka gare Sehlenduli. Sfiso Ramara wa ditaba tša SABC Johannesburg. Bešong ditaba tša rena di fella mo tshware go latela kakanyo ya maemo a boso gabotse. Mogedi wa SABC2 ke go dumediša le go amogela bošegong bo a re lebeleleng tša maemo a boso gore tšona di re tshwaretšeng ge re lebelela godimo go la Limpopo go bonagala gone le kgonagalo tša dipula ka diperesente tše 30 re tsenela gona go la Mpumalanga le gona dipula tše di sa le gona bogareng ba naga le gona ge re lebelela jalo dipula di gona ka diperesente tše 60 ge re lebelela gona go sasa ba re lemoša gore dipula di sa le gona gona go la Limpopo go tsenelela Mpumalanga dikarolong tše dingwe gona go KwaZulu-Natal dipula tše la re sa itemogela tšona bošegong bo gonagala gone le dipula tša matla ka dibe ge re lebelela gona go mo go la Limpopo dikarolong tše dingwe go Gauteng re lebelela fase mabopong a lewatle go tla be gone le moya e matla e fokang le gona bogareng ba naga gona le dipula tše matla ke re itlhokomeleng re le ka dikarolong tše go sasa re sa itemogela dipula tša matla ka dibe gona godimo go Limpopo Mpumalanga moya o le o santšane le gona o foka gona go tloga go la Western Cape go tsenelela gona go la Eastern Cape ge re tswela pele jwale le tšona re lebelela tša go sasa go la Gauteng dipula tše la re boletseng ka tšona ra di bona di sa le gona Pretoria 20 re lebelela Bronkhorstspruit le Springs go tla be go ntše gone le dipula tšona ka dikarolong tšeo Limpopo go sasa ge re lebelela jwalo le gona dipula tše la re boletseng ka tšona re bona di sa le gona Mosina go tla be go ntše gone dipula le tšwile ka marong ge re tsena gona Polokwane le gona Seshego go tla be go ntše gone le dipula ge re lebelela gona ga Sekhukhune re lebelela gona Mamune le Phokwane tše Nfase dipula di gona ge re tšwela pele jwale le tšona Mpumalanga re lebeletše jwalo Sekhukhune sa dipula di gona le gona Mašišing di tla be di thogile ka lesomesenyane Carolina le gona ge re lebelela Emelo di tla be ntše di thogile ka lesomesenyane re lebelela provinceng ya KwaZulu-Natal go sasa re lebelela
dipula tša le di sa le gona o lung di tlabe di le gona re lebelela gona Pietermaritzburg go tla be go ntse go ruthetše lesomeswai Durban ka tša 23 re lebelela gona province ya Eastern Cape dipula le tsona di santšane di le gona go tla be go ntse di theogile le gona Mmaletswai ka tša lesomešupa Mthatha lesomeseswai Makhanda le gona lesomeswai eupša re lebelela gona Gqeberha le gona le tlabe le le ka marung ka tše lesomesenyane go lebelela gona go la Western Cape le go sasa re bona jwale Beaufort West di theogile go tla be go le magareng George ka lesomeselela Mossel Bay le gona ka lesomeselela Riversdale le gona re lebelela jwalo lesomeseswai re lebelela jwalo go provinceng ya Northern Cape go sasa dipula tše le re boletše ka tšona Kimberley letšatši le sa le gona ka tše 22 Upington 24 Springbok ka tše 20 re lebelela le gona Calvinia ka lesomesenyane re lebelela jwalo go Freystata go sasa Bothaville ka tše 24 Kroonstad Frankfurt le gona Bethlehem ka tše lesomesenyane ga mmogo le gona Bloemfontein ka tše 20 go provinceng ya Northwest go sasa re fetša jwalo Mahikeng le gona dipula di gona 22 re lebelela gona o leng Rustenburg le gona 20 re lebelela jwalo le gona go tsena Bloemhof le gona go tla be go ntse go ne le dipula go tšwa go nna setlogolo sa kganyago ke lebogile nako ya lena ke re ga e be boroko